Retorika koju je nametnuo gospodin Dodik, mada ja ne mislim da je on neki veliki Srbin kao što želi da se predstavi, ja mislim da on apsolutno nije čovjek koji je istinski nacionalista, nego samo da glumi to, zapravo pokušava da bude veći katolik od pape, što bi se reklo. Mislim da čitav njegov mandat koji provodi u posljednjih godinu dana je zapravo samo u službi zaštite krupnog kapitala, zbog čega građani Bosne i Hercegovine sve gore žive i sve teže putuju iz entiteta u entitet. Ja poznajem veliki broj taksista, poznajem veliki broj kamionđija, veliki broj autoprevoznika koji jednostavno danas nesigurnije putuju iz Sarajeva u Banja Luku upravo zbog retorike koju je postavio Milorad Dodik i njegov koalicioni kolega. Hvala vam lijepa, jel vi nikakvu nadu? Hvala lijepa, Bakir. Trebao ste ga dovesti ovdje u studiju, a ne uzeti od ove emisije. Ne mogu doći, gospodine Dodik, kad ste rekli prvom prilikom kad me vidite da ćete me nakautirati. To ste rekli u prisustvu 6 lidera. Zato mi izbjegam, najbolje te da to bude. Pa hoćete da... Jedan obični lažov koji pokušava da iskoristi javni resurs. Možemo li pristojno?